nongeye kubareza ikaze rero bakunzi ba channel yacu Bwiza TV nizere ko mukomeje kubwa neza cyane aho muherereye hose. Igipolisi cya Uganda kuri uyu wa kane cyatangaje yirukanwa rero ry'undi munyamahanga wakoreraga MTN nyuma yirukanwa rero ry'abandi babiri barimo rero umunyarwanda birukanwe mu ntagiriro z'iki cyumweru bashinjwa guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Uwirukanwe rero wari umuyobozi ushinzwe ibijyanye rero na mobile money n'umutaliyani kazi rero Elisa Mussolini bivuga ko nawe yirukanwe rero kwa gatatu nkuko umuvugizi w'igipolisi rero Fred Enanga yabitangarije AFP. Yagize ati rero icyemezo cyafashwe ko Elisa Mussolini asubizwe iwabo kandi yavuye mu gihugu. Yagize ati icyemezo cyafashwe ko Elisa Mussolini asubizwe iwabo kandi yavuye mu gihugu. Ati yabajijwe ibibazo kugushishikariza ubugizi bwa nabi ubwo yakoreraga MTN kandi ni ikibazo gikomeye. Ubutumwa bugenewe rero abakozi yari akuriye bwanyujijwe mu itangazamakuru ryo muri Uganda bukemezwa rero na MTN. Mussolini yavuze ko rero yirukanywe nyuma iyo gushinjwa rero kuba mu mwaka ushize yarahaye amafaranga rero Bobi Wine utavuga rumwe rero n'ubutegetsi ubwo yari mu bukangurambaga rero bwo kwamagana umushinga wo gusoresha imbuga nkoranyambaga. Mussolini rero akaba abaye umunyamahanga wa gatatu wakoreraga ikigo cy'itumanaho cya MTN cy'Abanyafurika y'Epfo rero wirukanwe ku butaka bwa Uganda muri iki cyumweru. Akurikiye rero bagenzi be birukanwe kwa kabiri ushize aribo Olivier Prentu ukomoka rero mu Bufaransa na Annie Birenge Tabula w'umunyarwandakazi. Ubuyobozi rero bwa Uganda bushinja abo bombi rero gukoresha imyanya bari bafite mu guhungabanya umutekano wa Uganda ariko nta bisobanuro birambuye butanga. Ku rundi ruhande abinyujije kuri Twitter ye Perezida Yoweri Museveni yatangaje ko rero kuri uyu wa kane yabonaniye n'umuyobozi mukuru wa MTN Rob Chata i Davos mu Busuwisi aho rero yari yitabiriye inama ya WEF baganira rero kuri iki kibazo. Iki kigo rero cya MTN kimwe mu bikomero by'itumanaho muri Afurika mu mezi rero ashize cyagiye rero kigaragaza ko gifatwa nabi rero n'abayobozi ba Uganda. Mu mwaka ushize muri Nyakanga MTN yavuze ko abantu bitwaje imbunda bakorera urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ICO bashimuse rero abakozi bayo babiri bakabahatira rero gufungura ububiko bw'ayo makuru. Bakayihatira rero gufungura ububiko bwayo bw'amakuru. MTN rero ikavuga ko iki kibazo yagifashe nk'igikomeye kandi yabimenyesheje ubuyobozi ariko itizeye ko kirimo gukorwaho iperereza. Kandi nguko rero ko bigiye byifashe ntawamenya no gutegereza kubona kareba ko bigiye bifashe muri kira gihugu kabisa. Yirukanwa rero ry'umunyarwandakazi wakoreraga iki kigo muri Uganda rikaba ryatumye rero bamwe bemeza ko bifitanye isano n'umwuka utari mwiza ukomeje rero kugaragara mu mubano w'u Rwanda na Uganda. Ni nyuma rero y'aho iki gihugu cyakunze guta muri yombi abanyarwanda bakibamo kibashinja rero kuba intasi z'u Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda rushinja Uganda gushyigikira rero abashaka guhungabanya umutekano warwo. Ngera nkitetesha nkiriza ngaterurwa bakanameka mama yoyo. Nguko rero ngibyo ibiri kuvuga rero mu gihugu cya Uganda. Reka duhinira ahangaha mu nkundire mukomeze rero kubwa neza cyane munogerwa na gahunda za channel yacu Bwiza TV ikomeje kubagezaho. Gusa mukore subscribe ahasigaye mujye mukomeza rero kwibonera video zacu nkuru zacu mu mbere kandi bitabagoye. Rero nababwira ngo bye bye, umunsi mwiza, weekend nziza, bye. Ngatera gapira ngikinira ibiye ngakina n'abandi bana. Uwansubiza mu
nkongera ngatera agapira ngikinira ibiye ngakina n'abandi bana